igama kuba isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile athi bathini kuba kudakwe yini ingwe ukaphuthumisa bafokazana ngothola lodwa lamentshise thuluza ngihambe nalo ngifike ensimini amqalile kusazoshuba kusanyezeka noma yini kungafavuke njengeke ngamane ngulukhotha igulufu kamakanakhana indlondo enamagana amabili elesithathu elenkosazana dame ngasho ubusika nehlobo nqwele ngakuphi inyoni ziphambene namalanga mthobo geleza ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukapi kubonakala lapho ephumela khona zitha zami ziyaxolisa mase zibona amandla semazulwini ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithanda abake bangangithanda kodwa namhlanje ngenxa yamandla nokuma seliyangithanda okusho ukuthi nawe ungangithandi uzungithanda wena onyanyana foko ngiyazize ngibathanda kodwa ngifakela nangu sisi ngishilo-ke la izolo ngathi ngiyabona ukuthi udaba oluthinta uMax sihamba kakhulu and ngiyabona ukuthi kunabantu abaningi sebethola amathuba ngokufeza izinhloso zabo ngalolu daba asengathi cha ngizomcela uMax ngoba wayisholo yena ine-public platform wathi nginawo amandla okumkhuza wathi noJacob Zuma nawo amandla okumkhuza wathi nokuzana nawo amandla okumkhuza kodwa mina ngibone kubalekile ukuthi ngisebenzise ilungelo lokuba uking emhlabeni nasezulwini mase ngiphinda futhi ngisebenzise ilungelo engamilo zawuye lokuthi ngikwazi ukumkhuza ayikho-ke into evamise ukujabula uma ngabe sengithe mina no noma mase ngithe yes ayikho futhi into ekuthiwa ayenzeki mase ngithe yes kemnandi abantu abaningi bakholwa ngokubona so ukhona-ko Max Makhanya-ke uyini sawubona Max Makhanya siyabona angibonge nje mfoka Makhanya ngokuthi ngikhulume live uthole nekade ukhona wangithinta ekuseni namhlanje wathinta ihhovisi lapha ngabe sengiyakhuluma nawe ngase ngenza ama-arrangement ukuthi fika kodwa mina-ke bengifikele wena bengihlelele wena ngiyathuka nje uma usufika nabantu abangaka wona madoda yes madoda yes ngiyathuka nje uma sengibona ufika nabantu abangaka kodwa-ke angikho lapha ngibonga ukuthi ufika Makhanya njengamanje kuningi okwenzakalayo kuningi ukukhulunywa emakhoneni kuningi ekuthiwa ngaziyozala umuntu mina ngizile-ke ukuzokutshela ukuthi njani kepha sizobonisana ngoba angifuni masibonisana kuthiwe ngelinye ilanga ujikile masivumelana makumele singavumelani ngombono wami nombono wakhe ingahlangani funa siqede la singavumelana kodwa ngeke ngiphasise ukuthi sivumelane la uyaba kusasa sengibona sekulongempotho ngoba empilweni yami akakaze Makhanya yenze into efana nale sizwana yeah so ke njengoba ke sengibekile ukuba ke sekukhulunywa kangaka mina nje nginembuzo mhlambe emithathu u5 ngoku-understanda kwami emhlabeni ayikho into eyenziwa umuntu ohlakaniphile engenayo inhloso ethile ngiyazi ukuthi awutalapho umuntu oyedwa ngabe nginamanga uma ngithi ngisuke ngingaboni ngisuke ngibona o-social media lapha wonke umuntu yabo ngiyatalapha nje futhi uma utalaphile utalapha kubona sengithi mina mhlambe ngoba indaba isegameni elithinta isilo nelithinta wena ngibonile-ke abanye osomathuba sebefuna ukufaka ngenkani isizwe sakaMakhanya nenkosi yakaMakhanya la ingangeni khona ngoba akekho ongazi ukuthi awusahlala eMbumbusi uhlala eGoli akekho futhi ongazi ukuthi even inkosi nesizwe sakaMakhanya masikufuna asazi sokuthola eGoli yabo kodwa ngibone sengena kodwa khona okwami ngiyaprepare nje ukuthi mina kuduma nekhaya kodwa into engifuna ukuyithola ukuthi mawutelapha indlulamithi
at the end of the day yini ofuna ukuyi-achieve makhanda before ngisho ukuthi ufuna kuhambe kanjani la angiqale ngithole inhloso ukuthi mawuyitela idlula mithi yini ofuna ukuyi-achieve ukuze ngingakubonisi mina kanti sengihambe eceleni kwento ofuna ukuyi-achieve. Ake ngiqale nje ngibingelele kuwe King, ngibingelele esizweni sonke sikaPhungana Mageba, ngibingelele kwisilo esihleli esihlalweni, ngibingelele ey'nduneni emakhosini nakubantwana bonke baseNdlunkulu kanye nesizwe nje sonkana saKwaZulu Natali and nakuzo zonke nje iy'ndawo ezihambisana nombuso wakwaZulu. Ukuphendula nje King Bhaka umbuzo wakho, okokuqala nje mina njengoba sewushilo ku-TikTok noma ey'nkundleni zokuxhumana, mina ngayiqhamukela nje ne-platform yami ehlukile kunabanye ngoba nga-understand ukuthi ey'nkundleni zokuxhumana uma ngabe ufuna ukuzwakala noma ukubonakala kumele ube creative, kube khona indlela oqhamuka ngayo engayifana ney'ndlela abanye abantu abaqhamuke ngazo. Okuwukuthi okunye kwezinto ezenza ukuthi kube lula ukuthi ngibe la ngikhona namhlanje noma ngibe nale nhlobo ye-content enginayo kwi-social media yenziwa ibona abantu ngenxa ye-platform. I-social media vele indawo kawonke and i-social media ayikho i-control ekhona noma ayithi nje i-committee noma isigungu esibhekelele ukukontrolwa kwe-behavior yabantu ku-social media. Ingakho ku-social media wonke umuntu uyinto afuna ukuba yiyo kwi-platform ka-social media, futhi noma ungamkhuza umuntu ku-social media ukuthi why ube nje, naye uzoqhamuka nokuthi enganinawa ngu-question ukuthi why wena ube nje. So ku-social media inkundla nje enjalo, umuntu uyinto yena athanda ukuba yiyo ku-social media. So ukuphendula nje lo mbuzo wakho King Bhaka wokuthi yini engifuna ukuyi-achieve ngokutalabha isilo, kahle kahle ngizocela ukulilokuza leli gama lokutalabha, mhlampe ngisebenzise igama lokuthi ukubeka umbono wami ngalokhu ekusuke ngikubona ngaleso sikhathi ku-social media. Angikusho lokhu njenge-disclaimer njengo-Max Makhanya ukuthi konke mina engikukhuluma nengikwenza ku-social media ngisuke ngijoyina into vele ekhona ku-social media. Akukafiki la ngiba-creative khona in such a way that sengikwazi ukuqhamuka nento engaziwa noma engekho ku-social media. Ngingaqinisekisa ukuthi kusukela ekuqaleni kuze kufike ekugcineni ngifike ku-social media mina kuthuka inhlamba. Ngicela ukuphazamisa amagama akhe. Ake uvele simplify ukuthi ukutalapha noma ukukhuluma ngesimo at the end of the day ikhona into ozoyi-achieve noma ayikho. Ngifuna ukuthola lapho ukuthi yini ozoyi-achieve ngokuhlaba ubhekise kwisimo. Yabo akho lutho wangiphendula ya sorry ngokunqaba kanjalo usungiphendulile. Ngibona le team engake uhamba nayo i-security ney'nsizwa ngiyakubona ukade futhi ayikancane kakhulu ubani okhokhele ngoba mina honestly mina ngikhulume as if uza wena into engiyihlelile mina yabo ngihlele i-transportation elethela wena angaze ngihlele security yabo nale kade ukhona sihlele ama-flight ukuthi wena wedwa uze labantu abangaka ngabe ubafice bela KwaZulu-Natal noma usuka nabo la usuka khona ngoba napha phela bakhona abafikile ufica wabafica la ubafice la ubani okulungiselele bona ukuthi uze nabo la esigodlweni esikhulu. Njengoba nje mina ngisemkhakheni ngokomsebenzi bayazi abantu abangilandelayo ku-social media ukuthi vele mina ngisemkhakheni vele we-security.
so kuney'nsizwa-ke ey'ningi engazana nazo ezigudi kakhulu kulo mkhakha lo we-security. So ukusuka kwami la ngikhona after ikole yakho King, ngiye ngacommunicate-ke ney'nsizwa engizaziyo mina i-security ngayiqala la e-KZN ngakhuphuka nayo eGoli njengoba namanje ngiyo. So lokho kuchaza ukuthi kuney'nsizwa engizaziyo ezigudi kakhulu kwi-security la e-KZN kanye naseGoli. So ngiye ngacommunicate-ke ney'nsizwa zasabela iy'nsizwa, ngifike nazo nje iy'nsizwa ngenxa yokuthi ngiyabona ukuthi ngiyayidinga i-security kulesi sikhathi njengoba kunjena nje. Usho ukuthi kahle impendulo yakho ithi usuke la usuka khona weza eKZN wafika sekune-security ekulindile umehluko ukuthi le-security ihlelwa wena. Okay. Hhayi ukuthi khona abanye abathe bayakufaka i-security ngoba nakho mhlampe bayazolana nawe eyakho nje iy'mpintshi zakho ayikho imali futhi ozokuphela kona bayavundile. Iy'nsizwa nje engiphila nazo kakhulu emhlabeni we-security vele esisebenzisana nazo kusukela nje kade saqala ukusebenzisana nazo emkhakheni we-security. Ngivolontekile madoda. Hayi no, ngenza ngidlule nje kubona ukuze phela uma kwenzeka mhlawumbe kukhona umuntu olaya khona ufuna ishintsho kulo asho nazo izinsizwa ngiyaziyo ukuthi hhayi-ke zivolontekile kodwa-ke uzifice naKwaZulu-Natal. Okay. Okusho ukuthi khona into yakho nawe naKwaZulu-Natal. Ake sithi no hayi asudlule kulungile imali ukhulume ngokuthi uyabingelela kwisilo esihleli esihlalweni. Amavidiyo akho bengizwa ukuthi ngokwakho uthi isilo esihleli esihlalweni uthi uSimakade. Uma uthi ubingelela nakwisilo esihleli ngabe usho kwisilo uMisizulu noma usho kwisilo uSimakade ukuthi esihleli esihlalweni? Ngisho kwisilo uMisizulu. Wawuhleli? Uhleli esihlalweni. Okay. Hayi mhlawumbe bekusike ilapho ngena khona-ke mina yabo. Cha ngiyakuzwa. La ngena khona mina ngithi Max angifuni ukuthi into ozikhulumayo ngesilo noma ngubani akulona iqiniso sezwana. Angifuni ukuthi ngoba angamtholi umuntu mhlawumbe wasezinkulu ukuthi amanga labashiwo Max. Kodwa into engifuna ukutshela yona ukuthi empilweni nje khona ubuhle bomuntu khona nongabuhle bomuntu khona negative khona positive. Nawe Max ikhona into embi ngawe kanti futhi khona futhi enhle ngawe. Nami njengokumba ikhona into enhle ngami, ikhona futhi nento umuntu angathi yimbi ngawe. Yabo yimbi ngawe. Nami ngikubona mase ngifaka u7 lo ogxiko ongahleshi ukuthi ngaphela khona abantu abashoyo ukuthi awuthi inkingi ngazifaka no7 okugcina ngci. Yabona ingoba ngisuke nami sengifuna ukuthi ngibakhombise ukuthi mase ngiphambili angihleshi futhi ngiyamawa. Kodwa umehluko Max awuyilwi impi engekho into ozoyi-achieve. Angase yazwana yini? Awuyilwi impi engekho into ozoyi-achieve. Uqala ubheke ukuthi uma ngenza lokhu ngizotholani, uma ngingakwenzi ngizotholani. Awuyibeki impilo yakho at stake kodwa ingekho into ozoyi-achieve. So ngithi mina-ke njengoba sewufike la esigodlweni ngoba senguzwile, ngithi mina Max kusuka namhlanje yabo ngiyacela ukuthi noma kuthiwa ubani obesejabula ngokukhuluma ngesiko, ngiyacela cela mina ukungibhaka ukuba asisihloniphe ngoba sesihlabele. Noma singangasho sihlonipha sona isiko, asitheni sihloniphe isihlalo. Uma uhlonipha isihlalo uyamhlonipha nomuntu ohleli. Angithi yabo manje la sisesigodlweni uhlonipha isigodlo noma ulala. Yabo njengoba uhlonipha isigodlo uhloniphe mina, uhloniphe nezinyanya, uhloniphe impala. Angithi uyazi lokhu kwesihlalo akukho about kakhulu umuntu osuke ehleli kusona. About ukuthi obani abahlale kulesihlalo ahleli kusona. Labantu abahlale kulesihlalo abahleli kusona ibona abathi mayisehleli bese bemnika amandla, including ngobathandayo. Ngeke ngizwe ukuthi uyamthanda uMdlongobani. uMdlongobani uhlalile ngesihlalo lesi. Siyabona njengoba ehlalile ngesihlalo uhleli kusona nawo namhlanje isilimi sizulu uhlonipha isihlalo. Once uhlala kusona khona amandla ehlela kuwena automatically. Uma kulomkhakha wobukhosi
Max akuyena umuntu odecidayo ukuthi uyabheda kakhulu udecida labantu obahlalela esihlalweni uma bengasadingi esihlalweni akushiyo ukuthi uyaxoshwa noma uyasusa uyazi benze njani bayakubulala uyafa uma ungasidizeli isihlalo akukhulunywa kakhulu uyashona masathi uma umuntu ehlele esihlalweni kuthiwa akekho right kodwa usafile shuthi laba balele bayamthanda ngoba mfethu mina ngeke ngigaqekise mina yabona yikho into engiphatha kabi njengokubona sekwenziwa ama-media briefing amaningi enziwa abantu engabe bayasivikela isihlalo uyabona mfethu ukudila ne-social media uma ufuna into inga-trend ukuyizima uyabona once wayi-entertainer ukuthi ufaka yiphi effort once wayi-entertainer into ye-social media leyo nto usuke ukuthi ayiqhubeke kukhulunywe ngayo uyabona lama-media briefing iwona enza ubonakalo amaningi uyabona nje Max selokhu waqala ukukhuluma amagama wakhulumayo noma ingobani kodwa ayiyalazi into yakho ipublishwe kuma-TV like ko-newsroom okusho ukuthi ihambe kodwa kube nohlobo labantu abangayitholi abayezinye inhlanga ngoba niphusha ngesizulu bengabe kuliwa nama-content aliwa ngesizulu khona iy'nhlanga angafinyeleli zona kalula kodwa mase kubizwa ama-media briefing kubizwa abantu abakhuluma isingisi ey'nhlelweni zabo kubizwa abakhuluma amanye ama-language isiZulu amanye ama-language uyabona isho ukuthini kuyona sekumele bakubize i-media briefing kuthiwa kutshelwe nabantu abangekho aware ukuthi KwaZulu Natal khona umuntu okhuluma ngesilo bese beyabuza abantu bathi utheni lo muntu angithi bebengekho aware bathi utheni lo muntu mase kuthiwa hayi uthi isilo sinje sebekhuluma bebodwa kwabamhlophe sebekhuluma kubebodwa bengasikhuluma isiZulu lapho bekhona sebeyatolikelana ukuthi there is a young man in Durban that young man they speak nothing but fact about the sitting king yabona uthini le man bese uyayitranslate ubani owenza lowo monakalo ukuthi ihambe izifike lapho ilabantu bama-media briefing so mina ngithi ngoba amandlami ezimbali ngicela leyanto yama-media briefing enziwa badidiyeli nenziwa abantu abangabe bazivelisi ayivalwe leyanto ngoba i-escalator into engabe siyayiphuza kahle ayivalwe leyanto bese ngithi mina wena Max from today ukutyala isilo noma kuthiwa ubani okuthembisa amamiliyoni ngithi fusek kulokhu okuthembisa amamiliyoni imina manje sekhulumile fusek noma kuthiwa Max kunamabutho agrishe emva kwakho athi sizokulwela sokufela Max ngithi mina njengoPhilipani ngithi kusuka namhlanje fusek lezo nyoni ezikuhlohlayo makhona ezikuhlohlayo inyoni show mina uPhilipani angisho ukuthi shintsha i-content yakho kwabanye abantu kodwa ngizokhuluma ngobani na ngikhuluma ngendlu lamithi ngoba angihloniphi mina yona ngihlonipha labantu abayibeka esihlalweni uyazi bahlala esihlalweni usuke kuzoba nembango kuzoliwa ngayo yonke indlela kuqala babuze ihlaselwane uyabona kodwa ngenxa ka-government okhona ayisenzeki yani yabona akusachitheki igazi noma lihlala esihlalweni ifuna sishayele izandla yona uyabona kodwa i-social media ibisifuna ukuyibuyisela lapho ngibonile ukuthi lama-media briefing sebegudlana ngisho bodwa ngokobukhosi nangokwezindawo nangokwemakhosi okuhlukana kwabo ukuthi leya nkosi ethile njani manje yana yini ngenza ukuthi umdidiyeli wakamazakazi unjena umdidiyeli wasendaweni ethile kunjena akufanele ukuze kufike lapho yingani ngithi mina Max ngifuna umthembise manje na ukuthi njengoba silapha esigodlweni uyathembisa ukuthi noma bangathi bafaka malini singamane sibalefande lo mali uma kukhulu swidli makhona ngathi uzosukudlile mina ngabifana because angifuni kube nabantu abazolokhu bekusebenzisa for inhloso zabo makuliwa impi yangaphakathi yomndeni ngokwekundla zabo zokubekana bodwa ngoba awusoze waba isilo sabaZulu kuzana nasabaZulu bohlale kuZulu isilo sakho yabizwa ngithi yingakho ngiyithandile into eyenziwe isilo salamakhaya esivele sangayihlanganisa ngiyithandile sangayihlanganisa esalamakhaya isizwe
wazimela geqe kwathi noma bethi bayafuna ukusifaka sangayihlanganisa ngoba naso asikutholi angazi impetho ngiyabizwe ngiyavuma King abantu bazokhumbula ukuthi vele mina ku TikTok uma ngabe ngikhuluma ngithi mina nguMakhanda noma ngithi thina suMakhanda abantu bayazi ukuthi kunento ebizwa nge-content. So uma ngabe ngithi thina suMakhanda akukho la kwaziwa khona ukuthi nginesikhundla mina ebukhosini bakoMakhanda. Angikho kwi-position yokurepresenta isizwe noma ubukhosi bakaMakhanda. So bengicela ukuthi abantu bangayizwa kabi lento uma ngabe ngithi thina singoMakhanda ngisuke ngidonsa abantu ngadonsela kimi personally not esizweni sakoMakhanda ngoba angikho kwi-position yokuthi kukhona izwi engingaba nalo esizweni sakoMakhanda anginayo iposition. So uma ngabe ngidonsela abantu kimi ngibadonsa ngine-language noma nginendlela i-strategy mina ngoba ka-social media engisebenzisela abantu ukuze bangibheke noma banginake. Number 2, okay kuloko-ke ngichaza ukuthi lento yokuthi ngithi mina thina singoMakhanda abantu ababeclear lapho ukuthi ngisuke ngingasho isizwe ngisuke ngizisho mina ngidonsa i-attention yabantu ngidonsela mina bese sidlula lapho size kuleyo show King mengabe usichaza silo ukuthi ukuhlala kwaso esihlabeni sihlezi kanye namakhosi ake ahlala kulesi sihlalo. Ingakho King uthe mawushaya ikhwela noma bengikude kanjani bengikude impela King mhlawumbe abantu bayibonile ivideo ngise airport lengihambe bengikude kakhulu kodwa uthe King mawushaya ikhwela enhlizweni wami kwavuka ukuthi kahle vele mina akuyona yonke lento engangihlosile ngamavideo ebengiwenza futhi mina bengingekho ekutheni ngempela sengidelela isilo ngalendlela ukuthi sekumele ukushube ngalendlela esekushube ngayo. Mina bengizenzela nje ukuletha umbono wami njengomuntu kazana emphakathini. So umushayi ikhwela King ngibone kuyithuba eliyingqayizivele kimi lelo onginikeze nento futhi engiyithandile King ngithandile indlela owenze ngayo uma ngabe ungibiza okuyinto-ke engakenzeki kuwo wonke lama media briefing enzeka akakenzeki ukuthi kukhishwe izwi lokuthi Max la ukhona siyakubiza bese kube ukuthi ngidelela lelozwi akakenzeki. So ngijabulele kakhulu indlela ongibize ngayo King iyona engithobisile yangenza ukuthi ngisabele fast ukube izinto zayivele zenzeke ngalendlela ngabazikho la zikhona njengamanje. So ngiyabonga kakhulu King amazwi akho ngiyakuthembisa mina ukuthi vele kwangeyona inhloso yami ukuthi lo mlilo ubhebhetheke kanje kwangeyona inhloso yami futhi lelo mlilo abantu bayazi ukuthi ubhebhethekiswe yini nini. Mina owambe ngizenzela nje into engijwayele ukuyenza TikTok ekade ngaqala ukuyenza kodwa ayikaze ibe umlilo obhebhetheka kanje. So ngalokho ngithi lento ngempela nami ngithi ayiphele manje ayiphele angeke ngize nje ngisakhuluma ngesilo esihlezi esihlalweni njengobusho King okunye ke King ngiyafunda lapho imali yoMakhanda akesize kanjani ngifuna ukuthi ngihambe lamagama akho yabo ngoba ngiyabona ukuthi why isikhulumi kodwa kuningi nawe ukuthola yabo uyabona la uma ngabe ngiyakhumbula nje usho ukuthi ningoMakhanda ukuthi uyasho futhi ukuthi imvelaphi yakho ayikho kude nobukhosi bakaMakhanda yabo. So ngifuna ukubakhava-ke labadidiyeli lapho yabo lapho into ebekeyifuna bangibathola nabo abake lokho la kuzokugcina bebefuna ukuthi inkosi yakaMakhanda izidistance kuwena uyabona bebefuna leyona hayi kahle kahle ngoba ngampela bethi ikuthumile cha abasho njalo bathi ayizidistance alikho-ke iphutha elikhulu uma ngabe lokuzana besho njalo. Okwesibili Makhanda khumbula phela ukuthi uma ukhuluma nge-content yaku TikTok abantu abadala
abantu abadala obaba nabo sibabona media briefing abayazi indaba zama-content yabo abayazi and ngathi bengazi ngisho ukuthi umuntu manje awusasho ukuthi akahlaselwe ngoba nje ukuthi yathi ayisashiwo yona badala ngithi phela bayile nhlobo indala kudala bebeziwa ngani bekhona i-DC lawo umuntu ophumesandleni abizi athathe i-DC abazi manje ukuthi uhulumeni nonayo lo crew mesehlangene nabanye umqondo ukuthi shwi bengafika hamba yabona abazi ukuthi umuntu bengambonile uvulelwa icala yabo icala malivuliwe bese ke ubaphoyisa umfunayo yabo kodwa ke sometimes ukudinga ukuthukuthela uyayihlula yabona le into engichazayo sometimes uyayihlula ingqondo so kusengenzela ukuthi nathi singasale sesibahash kakhulu kwadiye ibahlulile lento abanye basebenzisa ithuba lokuthi bakwazi ukubonakala ngoba khona besingabazi esibabone ngoba nakho sekukhulu indaba yakho mawuthi ubaloya uyakhazela kuthiwa hayi usibani bami yini ukuthi uvela ngale ndlela so kusenezinto ebesingayinakile ezamanye amakhosi nani nani ebeseyifuna ukuvela ngale sengithi mina njengophila ithi mina kuma ke udumileke emakhaya ngokuthi masuhlele embhedeni uyijike yonke into kade uyikhulumile mhlambe sekukaningi nami ngibona ukuthi awu waxolisa umakhaya ngithi ngiyabona masubheke phezulu seziyakhala kwenzakalani ngabe usulele ubheke phezulu konke evele ihlebele ithi bayadabela bonke laba bantu laba uxolise ngephutha kwenzakalani ukulala kwami laphana embhedeni mhlambe ngingathi nje wayimina okunye nginakungaqondi mhlambe nje singasho ukuthi no uma ngabe kuthiwa nama ngazi umbe kodwa engingakusho mina King akukho engikusho ngoba ngihlose impi noma ngihlose udlame okuningi it's all about uTikTok akukho ukuthi sekumele manje uhlangane omakhanya uhlangane obani uhlangane omhlobo uhlangane ozulu uhlangane ocele cha okuningi mina engisuke ngikusho it's all about uTikTok ngitshela ukuthi kuzophelela khona ungabhebhetheki manje nake sekubhebhethekile bengifuna ukuthi ke King okunye ngibonga nje ukufunda kunezinto ongifundise zona la uma ngabe ukhuluma njengoba kade ukhuluma nje ngifunda indaba nje leyo show ohlezi esihlalweni usuke ehlalele kanye nezidalwa ezamakhosi ezahlala la enye information leyo ebengekho aware of yona mhlambe ezinye izinto kwi-social media thina njengabantu be-social media siyazenza engingazini kune-information eningi nolwazi oluningi othi uma ubabuka obaba behlangene lapha kulesithangano lesi uthuke uthi hawu kanti sinento njena esizweni izinto esingayiboni njengokusho nje kunobaba ngempela esingabazi laphana uthi musuthi uyabheka hawu izwe lethu lonakala kanjena kanti bakhona abantu abangasisiza bese ubuka ukuthi hawu yona lento yimbi lento engiyenzile ngiyayisola ngisho lokho kodwa musubuka ukuthi cha lisekhona ithemba amakhono baba abakwazi ukuhlangana kanjena kodwa uyabona iloko nje King engingakusho ukuthi lokhu mina ngifunde esinye isifundo la ukuthi cha isizwe sinabo bona obaba sekuyikona ukuthi siyadinga ukufundiseka ezintweni eziningi esifundiseka mhlawumbe ngaba sikho la ukube ezinye zezinto mhlawumbe si-aware ngazo shutho obaba laba mangabe kuthulathula ngoba base kukhulu bavela akukho impela esibaziyo ngabo siyathuka nje mangathi angisho ukuthi beko obani abebevele lapha impela amakhosi abahlonishwa kodwa asibazi siyafisa ukuthi kube ukuthi ngaba zikhona izinto ezisihluphayo njengomphakathi okumele ngabe siyabazi ngazo ebese siphinde siyabona ukuthi siqaphela kanjani ngoba kunamadoda anje asengamele njengamanje asiwazi so njengoba siyabonga nje ukuthi asevelile ngalendlela avele ngayo kodwa nje sesoqhubeka besibazo baba ngoba impela mina bengingabazi indlela lethi njengoba ngilawula lento
yabo into enjene ilawulwa ngendlela eziningi yabo ya elinye ngilawula ngalo yabo sekhona futhi elinye lingadlula kuleli lokuya nabathu sakho lokuya nabathu yabo ngibonile nje ngibona ama-media briefing but ngiyasho ngithanda angijaniswa nje arongi angirespondi futhi wangila mina kuma-media briefing ngiresponda mina kwisilo hayi media briefing ngiresponda kwisilo ukuthi lapha kwisilo khona amakhosi abanikazi baleya mpahla yiwo lawa enze ukuthi ahlale noma kuthiwa ngelinye ilanga siyasuka isilo ngendlela esingasuka ngayo esihlalweni ila makhosi ayokwenza iplani angasebenzisa ngisho bani ukuthi ahlale awukho umlando ekuthiwa inkosi ivele ihlale esihlalweni ithi sihlele esihlalweni iphinde kuthiwe sisuka manje sesifaka lo iphinde isuke sekungena lo iphinde futhi kuthiwe sekuphuma lo kuthiwe sesingena le akubona uma phuma ngene lento yokhosi lamuntu ibhuku yayize ngisho okusho ukuthi wena makuthunywe sala isihlalo ngelinye igama lapho singahamba nesithi ukuthi makuthiwa siyaphuma isiko shuthi kufuneka amakhosi lawa abalele isihlalo abasithathe emhlalweni ukuze ingene khona ngoba ungena komuntu okhona asesikhohleni sokuzule ingasehlisa ukuthi awuseyaphuma manje sengena kuye manje inhlekisa yabona so mina Maxi ngizoyicomplicate le ndaba noma futhi ngeke mina ngisho ngithi ngoba ngiyazi ukuthi ziningi izinto ezongena sekuthiwa woza kusithangana ungayi lapho kusithangana angizonthi ungayi lapho kusithangana yabo as much as abantu abadala behlonishwa kodwa kubalulekile ukulandela indlela angithi aba mina kungcono indlela ilanga eliyofika uyogcina uyile wisilo wahlala phansi naso but into enjalo ayijabu yangizonthi njengoba mina ukhuluma ayijabu into enjalo njengoba nje sikhuluma kanje baningi abantu abazwayo basikhuluma kanje into ebalulekile ukushintsha wena ungasayisa amagama lapha indlela yethu ngoba siyathanda indlela yethu yangizonthi mhlawumbe omunye King asibesiphawule kule ndaba yabantu ekusolakala ukuthi basemva kwabo siphinde siphawule King kule ndaba yokuthi yimpi lena mhlambe ngilwa noZulu mhlambe ake siphawule asiye khona into ongasiza uma njalo sithi thina indaba khona noma be sithi kusuka manje bangabe sawufaka umoya kuwe uma bengekho futhi uyabona khona ukuthi ukhuluma into kodwa umuntu oyalela bathi awunamanga angijabule manje ufike nithina kangakanani mina kuphi ngibhaka nje uyachaza ukuthi ama-security abangani bakho nani into engiyibuka mina ngeke bengaphuma bawuphile ukuphuma kwabantu abangaka ngengisasho baphethe indaba ngathi indaba advertise uyabona ukuthi ngathi umuntu obukayo angikutshela mina angikhulumi ngesho wena umuntu obukayo uhamba nensizwe engaka nazo ezinye ngaphakathi esigodlweni nazo ezinye ngaphandle laphaya yonke iyodwa ayiniki ukuthi lo muntu akanayo support kodwa into ongayichaza uzuyeke kodwa ifike ingayenzi setting umuntu ufuna umshiye la umqondo wakhe usaphela khona uzojikwa ukubona wena ujika umuntu ngeke ajike ukuthi uthini ngomlomo yayize into engishoyo mina uwe kumele indlela yakho uqale manje uyishiye njengoba ufike esigodlweni akumshinyana eyake yafika la esigodlweni sekuthe ayifiki yaphuma la yafika yajika ngaphandle ngitshela ngezinyanga ke mina yabo akukho ngisho bani mase kufike la ngithuka umphela ndaba so nje udaba lesilo lokutanatwa uwe Maxi siyagoba mhlawumbe akuphelile asiyihambe lapho-ke sofika isikhathi la ngiyosho khona ngithi hhayi-ke hambe uyohlala phansi nendlu lamithi siyofika kwesikhathi leso kodwa ngeke sihlele noma ubani la ngizwa ngithi ngiyokwazisa mase ngithi hamba khona uyotshola yimini mase ngithi hamba uyohlala phansi la okwamanje nje asibambe ukuthi-ke are you at peace
endlunkulu bakhona izimpi zabo ezefemini abazimi izimpi thina siyobona mase kuthiwa nansi into esiyiliwe sekufuna siphathe imkhonto kwemanje la siyokwazi siyongena sesingalapho thina asinangeni ekuthenini sithi sidicilela phansi isithunzi ngoba baningi abantu abathintekayo thinteka abanele kakhulu yabo ingakho ingilose kuwena noma isidalo sikwazi ukungibona ngaphakathi kwetula kwami yabo angithi uyabona manje zonke indlela phakathi emails ya edamini lamakhanakana lokwenza insebenzo yezinto phezulu lapha sisuke simela abantu abahlaselwa yimoya emibi support idaba zawo sizikhuphula ngoba kuyenzeka amathusi usenkingeni thothi isidala siyacindezeleka siyafaka njengoba manje ngizophakama lokuphakamisa lo makhaya mase ngisusa le moya ebisithi icabanga ukuthi ungavele utholakala bese kuthiwa ngiyanqoba as if nje inamazwe lawa aqano bandlulu yabo umuntu nje makani uyasupportwa isidaba sakhe njengoba mina ngifuna isidaba sakhe nedaba zendlulamithi izona ezilisihlaba nedaba zalabantu ababeza phakathi nedamini lamakhanakana le kobe beza nedaba zabo ingakho into ngoba ngiyeza ngoba ngeza ngezinto phezulu njengoba nawe nje uzini usenedaba zakho ziyajabula njobe mlalela abantu bamnyalele nedaba zabo ngaphandle komuntu ofuna ukufeza inhloso akekho umuntu ke ingakho nje ngisho ngaba-open ngathi uyeza ngoba bengineshow ukuthi uma wabuza kumi akekho umuntu ongakuvimba emarobothini akuvimba endleleni athi uzokuvimba ungeke into engeke izenzeka ngeke nje kuthiwe siyaphuma sesisiqapha abantu la nonke ngathi ngena nendlini nalesekuthi yenu ngathi ngena nendlini ivaleke la ngaziphumela ngedwa umndeni ney'ntoni uyayibamba la salute cha akezivalelisa siyacela nje ukuvalelisa kakhulu sibonge nje ukubona bonke abantu ababukayo sibonge nje noMax uyazikhomitha ukuthi nje ngokuthi mangikhuluma angizwe nokungihloniphi uthi ngoba sengikhuzile ngeke nje kuphinde uthi uthathe amagama wabhekisa kundlulamithi kodwa ngelinye ilanga uyobonakala enqoma bengabe unomuntu amlandelayo ngoba sivimba ukuthi alandele umuntu amthandayo belandela umntwana uSimakade uyoyincomela nomntwana uSimakade belandela indlulamithi uyoyincomela indlulamithi asingeni lapho futhi beyiqala phela abanye abantu ngesimvimbi ukuthi ungadalaphi ngesimvimbi kodwa mangabe sekuthiwa nanku ubungozi omngaka sesibona ukuthi singakwazi ukukhuza ifuna simkhuze shuthi-ke uMax mawungathi uqabele naye ungakasithinti ngoba wadeclare abathi napho abantu mawungathi uMax uyakuhlupha ungakasithinti shuthi nawe uyazibangela nawe uyazibangela yabo ngena isandla sikaMax uyithizwa nithizwa madoda hayi